sana ka naman pasalin eh. Papanuro. Sana ka naman palibro. Hi mga ma'am! Welcome back to my channel. So, sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, please click the subscribe button. Dito. Oh, pwedeng dito, pwedeng dito. Basta pag may subscribe, i-click mo. Click mo ma'am. Okay? Thank you so much kay Ken Esquadra, Amelita Medina, Andrea Flores, Junjun Sariol, Lane Mariano, and of course, dun sa pinsan ko na super effort para mag-earn ako ng maraming subscribers, and she always shares my videos sa kanyang Facebook wall. Kay Sheena Medina Pisan, thank you so much for your help. And also to my sister Hira Medina, Amy Bundalian, Jennifer Dupan, and Ate Tay, thank you so much for subscribing to my channel. Also to Miss LD De Vera, Ann Santos, Cheng Santos, thank you. They are watching from Singapore. Of course, Natmeg Beo Koy, thank you. Kian Bundalian, George Galang, Justin Banting, and Ziz Enriquez Dail. If meron akong hindi na-mention, please comment down below para sa next greetings ko or para sa next video wherein mag-mention ulit ako ng aking mga subscribers ay makabawi naman ako at mabati ko kayo. Once again, do not forget to subscribe, share the videos, and comment down below mga ma'am.